Thukuru-inĩ wa airetu wa Ilbisil Kajiado ya gatagati, arutwo meyumĩrĩtie mehumbĩte matonyo ma ũndũire na kũnyita itemi harĩ ũkũria wa rũthiomi rwa Gĩthweri. Marebeta, mathekania, nyĩmbo cia ithĩramu cia taarab na mĩthako ya ngerekano nĩ imwe cia iria irathamakire thukuru-inĩ ũyũ, gũkũ irĩ na ndũmĩrĩri cia kũhĩmbĩria rũthiomi rwa Gĩthweri na rũrĩa kaingĩ rũhũthĩkaga Afrika ya irathĩro. Kiswahili ni lugha ya Kiafrika ambayo ilianzia kule Afrika Mashariki, na tunataka watoto wetu, wanafunzi wetu waweze kukienzi. Hii ni lugha ambayo inatuwezesha katika mawasiliano, inatuweka pamoja mataifa ya Kiafrika na inaenzi utamaduni wa Kiafrika. Na tumegundua kuwa wanafunzi wetu pia wanapenda Kiswahili sana. Nataka kusema kwamba Kiswahili si lugha tu ya mawasiliano, bali ni lugha ya kutuunganisha sisi wa Kenya. Kũringana na arutani, Sheng na rũthiomi rwa Gĩthũngũ nĩ imwe cia iria ituĩkĩte mũhĩnga mũnene kũrĩ arutwo gũithĩria rũthiomi rwa Gĩthweri. Tumegundua kwamba wengi wanapenda kuzungumza Sheng, na inapofika hata wakati wa mitihani wanaandika Kiswahili mbovu ambayo inawafanya wasifanye vizuri. Kwa hivyo ninahimiza hasa hapa Kajiado waweze kuenzi hiyo Kiswahili. Nĩ kumana na ũguo rĩu arutwo nĩ moritio gũthiĩ na mbere na kũhĩmbĩria rũthiomi rwa Gĩthweri, amu nĩ rũthiomi rwa kũrehe hamwe ũrũmwe wa mabũrũri. Tukumbuke kwamba sisi ni wa Afrika Mashariki, na katika nchi za Afrika Mashariki tunakienzi Kiswahili. Kwa hivyo hawa wanafunzi wetu watakapotoka nje ya hii nchi yetu waende kule Tanzania, nchi zingine za Afrika Mashariki, wataweza kuwasiliana vizuri. Langu ni kuwahimiza wanafunzi katika shule zote nchini Kenya waweze kuienzi lugha ya Kiswahili, manake ni lugha nzuri na inapendeza. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Ilbisil Kajiado ya gatagati, ngetwo Wacuka wa KRA.